Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristu. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi kaExodus isahluko samashumi amabili ivesi yokuqala size sime evesini yeshumi nesikhombisa. Exodus chapter 20 from verse 1 to verse 17. Incwadi kaExodus chapter 20 isixoxela ngemthetho elishumi. And sonke siyayazi imithetho elishumi. Itholakala kuExodus chapter 20 iphinde itholakale kuDeuteronomy chapter 5. Yimthetho lena uNkulunkulu asibekela yona, asinikeza yona, anxusa ukuba siyisebenzise. Kodwa ngifisa ukuba sibuke siqonde ukuthi kwenzakalani. uMose ukhuphukela entabeni yeminqumo eyocela ukuhlangana noNkulunkulu. uNkulunkulu mbizela ukuba eze kuyena. Kunenkonzo engiyithandayo uma uMose eshiya abantu, eshiya isixuku, ekhetha ukukhuphukela kuNkulunkulu. Siyafika leso sigaba empilweni yethu njengabantu ukuba angishiye abantu, angisuke kubantu, angisuke kokujwayelekile. Lithi izwi likaNkulunkulu ngelinye ilanga uHana esekhathele uthukwa uPhenina embiza ngomuntu ongabatholi abantwana, esekhathele ukuba inhlekisa emzini la eganele khona. uHana lithi izwi likaNkulunkulu washiya uElkana esetafuleni esha wancamela ukukhuphukela ethempelini likaNkulunkulu. Ngimbona namhlanje uMose eshiya abantu, eshiya isixuku, eshiya akujwayele, athi ngisacela ukukhuphukela uNkulunkulu, hayi ngoba nakho ngimvakashela, athi ngoba nakho ngifuna ukuthola imfundiso zakhe. Lithi izwi likaNkulunkulu uthi uHana bekhuphukele ethempelini eyokhipha okusenhliziyweni, eyodela konke, eyosilahla uNkulunkulu. Qamuka uEli athi Hana akuyona indawo yokuphuza utshwala udakwe. Lithi izwi likaNkulunkulu uMose bekhuphukele entabeni, abantu abasele ngemuva babiza u-Aroni bathi u-Aroni uMose akasekho, uMose usekhohliwe, athi uMose usenze izinto zakhe. Bathi Aroni sakhelo wethu uNkulunkulu, athi sinikezeni izinto esizohlala nazo, athi sinikezeni izinto ezizosichithisa isizungu. Kuyavuka kumina lenkonzo ukuthi uMose ukhuphukela entabeni uyohlangana noNkulunkulu, kodwa kunabantu esizobashiya ngemuva abazokwenza izinto esiphambene nalokho uNkulunkulu akubekile enhliziyweni yakho. Uthi uJesu embhalweni engcwele akekho umuntu othi angathatha isandla asibeke kwigeja aqala ukulima kodwa bebheke emuva. Kunenkonzo yokuhlukanisa inhloko nesikhanti. Kunenkonzo yokuphokophela ukuthi namhlanje Nkosi bengifuna usindiso lwempilo yami. Namhlanje Nkosi bengicela ukwenza izinto ngendlela ehlukileyo. Namhlanje Nkosi bengicela uqala kabusha ukuze ngikwazi ukuphelelisa
icebo nalo ngempilo yami. Kuyavuka kumina ukuthi uMose uma ekupele entabeni uyothi inkosi nabo abantu omnike bona. Ngicela ungitshele ukuthi ufisa ngibahole kanjani. Kuyavuka kumina lenkonzo njengomzali ukuthi bekumele ngiye kuJehova ngithi Nkosi labantwana onginikeze bona akusiba bami kodwa ungibolekile bona. Njengomuntu ongibolekile bona ngicela ungifundise ukuthi ngibakhulise kanjani. Ngicela ungifundise ukuthi angihambe kanjani phambi kwabo. Ngicela ungifundise uqonda umsebenzi owubekayo enhlizweni yami ngabo. Balekile thandwa zami inkonzo yokuqonda ukuthi lokhu uNkulunkulu asiboleke kona siyakwazi ukukusebenzisa ngendlela yakhe. Kuyavuka kumina njengomuntu oshadileyo ngithi Nkosi ngiyambonga unkosikazi, ngiyambonga umyeni onginikeze yena. Ngicela ungifundise indlela yakho. Ngicela ungifundise ukuba ngiphathe kanjani. Ngicela ungifundise ukuthi nami ngiyiphathe kanjani. Ngiyabonga Nkosi ngomsebenzi ongiphe wona. Ngicela ungifundise ukuthi ngiphile kanjani nabantu onginike bona. Enye inkonzo yesibili engithintayo lithi izwi likaNkulunkulu ngalezo insuku ngalezo ikhathi uNkulunkulu wakhuluma kubantu bakhe. Engithinta lenkonzo sisamuzwa uNkulunkulu meyikhuluma. Sakwazi ukulalela. Ngisakwazi ukusho ukuthi khuluma Nkosi incekazi yakhe Yesu. Khuluma Nkosi incekazi yakhe Yesu. Ngoba ithandwa zami siphila ezweni lasemhlabeni la izinto iphithana khona. La phithizela izinto, la vuka khona imoya, la khwaza khona umsindo nasenhlizweni zethu. Hlamba ukuthula. Ngisakwazi ukuthi Nkosi akukhulume nami. Ngoba izwi lomemezayo ehlane yolokhu limemeze njalo. Kodwa nginawona amadlebe ukuthi Nkosi ngicela ukulalela. Ngenza inkonzo ukuthi namhlanje Nkosi bengicela ukuzwa izwi lakho. Athi obhala kahle athi izwi likaNkulunkulu athi lingamadoda asiqondisayo endleleni. Athi libukhali athi kufana nesikemba esibukhali nhlangothi zonke. Athi umpostoli Pawuli athi izwi likaNkulunkulu liyakwazi ukululeka, liyakwazi ukunyala, liyakwazi ukusola, liyakwazi ukufundisa. Bari ngisafundiseka-ke noma sengiphenduka umuntu ongumhlambi uzalusile, noma sengisenzela ngokufisa nokuthanda kwenhliziyo yami. Ngisalizwa izwi lomemezayo ehlane. Samuzwa uThixo esondela kumina. Abanye bethu uzofika ngabantwana bethu. Abanye bethu uzofika ngomyeni, ngonkosikazi. Abanye bethu uzofika ngey'busiso. Abanye bethu uzofika ngey'nhlupeko. Ngisakwazi ukuthi khuluma Nkosi. Bathi abantu abadala bathi kuyahlafuneka athi noma baba. Bathi abantwana bakwa-Israyeli bathi lolu kholo bathi salamukela kobabamkhulu njengezinkwa ey'fudumele ney'shisayo nezimnandi, kodwa ngobude bendlela bathi izinkwa sey'khuntile. Thandwa zami singahamba sonke sithi siyahambisana wena wabona iy'ngane baqala unyaka ziye esikoleni zonke ziya-athenda, kodwa zimali ekuzebe yodwa kodwa yithola mama safanayo zonke. Singangena sonke endlini kaNkulunkulu, siyenza sonke emisele elingcwele, singabambela sonke uKristu, kodwa siphuma sifana. Konze ngibuyela kuyona, sakwazi ukulalela. Sakwazi ukuthi Nkosi akuthulisa imimoya.
awuthulisa enhlizweni athi uMntaka Maria athi amakhosi amabili awahlalelana inkunzi embili ayikwazi ukuhlala esibayeni sodwa khona enye ezoshayela khona enye ezoguba uphondo angikwazi ukuthi ngiyamfuna uNkulunkulu kodwa kunenkonzo yembakamba angikwazi ukuthi ngiyafuna ubuso bakho Nkosi kodwa kunenkonzo enenzondo angikwazi ukuthi ngifuna ukuthobela izwi lakho Nkosi kodwa emndenini siphuma kona sibhekana sifuna nokufunana abantu ababizwa ngezwi lakho ababizwa ngegama lakho ababengifuna beshintsha inkambo yabo besona phambi kwakho bezivuma izono zabo athi bayakumemeza athi bheka ngiyozwa sesizweni kwesinye isikhathi ithandwa zami imkhuleko yethu ibhajwa lawo phahleni kwesinye isikhathi imkhuleko yethu ayiphumi nasenhlizweni ngoba inhliziyo vele sibophile athi obhala kahle athi ungamthanda kanjani uNkulunkulu ungamazanga hluleke ukuthanda ohleli naye inkonzo uNkulunkulu ayivusayo namhlanje mina ngabe ngisalizwa nezwi likaNkulunkulu ngiyabuzwa nememeza ngiyabuzwa nemkhuza ngiyabuzwa nethi hayibo sekonakele noma ngithi mina ngisoze ngatshelwa usibanibani vele they are useless vele ngcono kunabo vele mina ngineyimali zami vele mina nginokuthi kwami baningi abantu abalimele ngoba suke sabuka abantu sabafaka amaklasi ake kuklasi lapho ake kusileti sami okunye ungithintayo lithi izwi likaNkulunkulu memeze khuluma athi mina ngiyinkosi uNkulunkulu wakho athi ungabi nabo abanye oNkulunkulu ngokude bendlela uma izinto engasenzeki siyagijima siye kwabanye oNkulunkulu athi umuntu vele kakade uNkulunkulu uyabhekelelwa hayi vele abantu bayakhuluma ngoba bazi thina uma sesixakile kufanele sihambe siye laphana siyobona kwenziwa uthola ukuthi samakholwa ekuseni kodwa ntambama senza izinto ezisabekayo uthola ukuthi sihleli nezikhwama zethu kodwa ayikwazi ukuvula lezi zikhwama zethu uhle kwesikhwama somuntu esifazane ngoba wazi uzothola phakathi kube khona abanye abantu abayibambile imendo yabo uzuyitshela ukuthi lo mendo ubanjwe uthando lo mendo ubanjwe umkhuleko kanti naye babo lo mendo ubanjwe ngathando lo mendo ubanjwe ngomkhuleko ubanjwe izinto zakhona nange sehlupha bakaSibanibani nange sehlupha usenza ukuthi nokuthi afike umama nengalo athi mithatha athamba ophalasa laphana athi kuyophuma after 7 days uyithatha wenza ukuthi mina ngingumzukulu wakho umsebenzi onami ubanjwe yini khona abanye bethu ukuze ngikwazi uqhubeke ngisebenze every month bakhipha imali khona abanye abantu ukuze baqashwe batshelwa behlweni ukuthi percentage yomholo wakho iza mina no matter how qualified you are kodwa umsebenzi engutholile every month ngishayingeshenga abanye before suthola umsebenzi before sithola promotion salala ngemqondo abanye before ngena ukudla abanye before sithenga izinto esoyifaka amakhanda esoyigqoka ney'moto esihamba ngazo ukuze ikhokhelwe kumele silale ngemqondo kusizana ukuba nakho konke and lose yourself kusizana ukuba abantu uphila impilo that is beyond your means ukuze abantu bethu sifanele uya-afforda
How many people live under the lie ukuthi uya-afford, meanwhile we know aka-afford kodwa u-afforda ngomzimba wakhe. Bangaki abantu abahlele ey'kweletini? Asikho isidingo. Kodwa because I've set this standard, they would rather commit suicide or go deeper and deeper into debt. Rather than ukuthi Nkosi wawuphile kodwa manje let me start all over again. Kimi mina ngiyinkosi uNkulunkulu wakho. Athi ungabi nabo abanye uNkulunkulu. Kuvuka inkonzo kaJoshua. Athi uma kube emehlweni nokumkhonza uJehova, athi khethana namhlanje. Khona isigaba esifika empilweni yomuntu la kumele ngikhethe khona. Yini engifuna ukuphila ngayo? Yini engifuna ukuyenza? Ndlovukazi yezulu maybe nathi sisizwe esikhanyisela kusona amandla negazi yevela kuNkulunkulu somakhe yena nguyise benendoda nomoya ogcweleyo.